Men bugun uyda dam olganman, uxtab qolibman. Uxtab qolib hozir turdim. Saat 5 bo'ldi. Men do'stim hozir chalib turlar. Demaylar, shashlik qilamiz deydi. Yerda qiziq bo'lsa, ko'ringizlar. Men o'shanda stakan startib qo'yayin. Mana hozir mangal. Maxning uyidan chiqib Hagetaz, Nas Pro Belekliğine. Koşalgan getdi barib yurtiga barib ko'shalib. Selam Muna. Siz ko'yganda bilan. Operator hurmatli murdini qiymildagandan qarasanızlar. Nasıl öğretiyorsunuz? Nas Pro keldi. Ne qarmay olgansın dostum, ne shuncha ko'p narsa olasizmi? Yaxshi joydan. Şol bardıq produktlarını alıb bu жақта getdimiz. Buyursa baramiz. Bargandan keyin Max so'ni qilib shashlik qilib beradi do'stim. Bundan olib kelib qo'ydi, qarach. Shashlik pishqirgan. Bekin uyine. O nağırçı dostum. Biz uyantıp jatamiz. Men hozir maqsadga yordam berdim, Max do'stima. Shashlik qanday bo'lib, men sizlarga damini aytib qo'yam. Atak shashlik ideyasi Maxda. Qanday bo'lish Max? Ne yoldasın Ari? Oynayın çal götürüp medler. Otun başladı, otun. Kalesi nahul magati yeşil Mene bolsa gelesin sen geldesin sen gidesin Mazaki bak Paki Ritmi mahkam zamanda Bir jolu bakka kalkandın Çaka maka dakan Dep türjüsü serbendi Cebon basım erdap çakam Saka arnabı Qandaysыңар? Hurmatlılar, bizмен болыңыздар. Biz hozir Baker'da operat jana dostlarımızdan son sizler için son operat. Kaderim geçirip bildim İstesin mezilin Apollo görüyor
canım geçilgis beline kırdım. Benim kınadan acılarım sığında. Ben senin mahabbettin barı suyum. Erkim var. Deçelim seni. Erkelemem mi? Kayrılık gelçi. Geçilim beni. Qana çok iyi. Pişti. Pişti dostum. Pişirip taşlar. Ha, şaşlık ayavay şirin bolğondu hazır. Qana. Köpöçe. Bismillah. O. Nötte bazar жоқ, әлбетте мақсатым болғанда базар жоқ. Şu мақсатқа базарға место açıp şaşırıp pişirip bunday şaşırıp жебесіңер, bu dünyaya келіпсіңер дегендей. Ода, мақсатым. Өтті сон. Жемесіңер келіп жеп көргілер. Базар жоқ. Ха, қатар қой. Қанша жетпей қалды. Совсем эле мындай болып қалды. Мен Нұрған қарап тұрады. Бля, базар жоқ. Рекорд қойым. Досым. Можно было, что ли? Мына азыр үйгө келдим. Үйгө келип отуруп калдым. Алла шүкүр. Өтө мыкты болду достор, майланган. Неге киргизип атасың дешиңер мүмкүн болгону. Интересин да өзүм үчүн, мисалга, келечек үчүн бүгүнкү күн аябай кыска экен. Тез эле өтүп кеткен. Ошонго эсте калсын, мисалга 10 жыл, 20 жылдан кийин көрөйүн деген максатта ушинтип кичине киргизип койтам. Кызык болсо көрүңүздөр. Ошол бүгүнкү күнүм ушундай жакшы өттү, ошондуктан аябай жакты. Ой пикир калтырсаңыздар болот. Жакшы жатыңыздар, уктаңыздар болду. Саат 2 болуп калыптыр. 2де кайттык да.